Reka Sana u Bosanskoj krajini u svom gornjem toku, oko 40 km posle izvora, probija se kroz klisuru nazvanu Sklop. S njene leve strane, gore na vrhu stene, stoje ruševine starog grada Ključa. Baš pred samom kapijom klisure, podvodne prečage prisilile su reku da ih preskače. Uz njih se mogu vidjeti pralje, kako na starinski način prakljačama bele rublje. Kao i svuda u našoj zemlji gdje ima prilike da se iskoristi energija malog vodenog pada, i ovdje se vrte točkovi vodenica. Iza klisure Sana ulazi u Zgonsko polje, gdje su u srednjem veku bili posjedi bosanskih kraljeva, koje je čuvao Ključki grad. Na ovom mjestu u prvim vekovima naše ere bilo je rimsko naselje, ispod kojeg je vodila trasa antičkog druma. Srednjovekovni grad Bosanske Vlastele spominje se prvi put 1322. godine, ali je možda još u 11. veku ovdje bio drveni grad koji je izgoreo. O starosti i kontinuiranom životu govore predmeti koje je nastavnik Fadil Muslimović pronašao u ruševinama. Koplje iz predistorijskog doba, koplje iz srednjeg veka, srednjovekovna mamuza ili brava iz 18. ili 19. stoljeća. Ban Stefan Kotromanić poveljom izdanom 1322. prvi put spominje Ključ, a onom pisanom godinu dana docnije u hiži velikog gosta Radoslava, nekog bogumilskog crkvenog glavara, daje grad Vukosavu Hrvatinić. Poveljom izdanom 1442. u Vranduku, Stefan Tomaš, kralj Srbljem, Bosni, Primorju i k tomu, daruje Ključ sinovima bana Ivaniša Dragišića. Na brdu iznad grada je vojna stražar kula koja je štitila utvrđenje sa zapada, dok je sa ostale tri strane imalo prirodnu zaštitu. Kao i većina srednjovjekovnih gradova, i ovaj je imao tajni izlaz. Gledao je na reku. Verovatno je put bio zakamufliran žbunjem, pa se za vreme opsade moglo krišom stići do vode. Na platovu ispod utvrđenja otkrivena je srednjovekovna nekropola. Kad je 1530. godine Benedikt Kuripešić prošao ovuda, putujući za Carigrad, napravio je crtež grada Ključa, koji je u to vrijeme bio turska tvrđava. Postoji jedna druga gravura, verovatno iz 18. veka, koja prikazuje grad s južne strane. Posle progonstva u Mađarsku ban Tvrtko, koji će doslovno postati prvi bosanski kralj, našao je s majkom u Ključu prvo utočište po povratku u zemlju i zato mu zagarantovao velike povlastice. I posljednji bosanski kralj, Stefan Tomašević, našao je posle pada Bobovca i Jajca ovdje posljednje sklonište. Beglerbeg Mahmud Paša Anđelović, rodom Srbijanac, opseo je grad 1463. Veliki ruski pesnik Puškin opevao je te trenutke. Pesma Kraljevo priviđenje u prevodu Božidara Kovačevića počinje: hoda kralju kolacima krupnim, gore dole kroz odaje svoje.
Sve još spava, samo kralj sna nema, sultan kralja u opsadi drži. I zatim, niti u gradu ključu sova cvili, niti mjesec grad ključ obasjava, već u crkvi Božjoj zvona ječe. Kralj ulazi u crkvu i tamo mu se priviđa da sultan daje bosansku krunu svom vazalu, njegovom rođenom bratu Radivoju, i naređuje slugama da razderu kralja i od njegove kože naprave binjiš bratu izdajici. Stefan Tomašević se predao na reč Mahmud Paši. Turci su ga poslije pogubili u Jajcu. Jedno vrijeme Mađari su držali Ključki grad. Turci su ga definitivno preuzeli u 16. veku i tada izgradili novu Tabor kulu, gdje se još u zidu naziru niše, udubljenja gdje se molilo Allahu. Ispod grada je od vajkada bilo naselje. Od turskih vremena u njemu je ostalo još turbe, grob nekog šehita, derviša, pripadnika ortodoksne muslimanske sekte. Unutra na grobu već 100 godina stoji sveta knjiga Kuran. Ova razglednica nam prikazuje kako je izgledao ključ pre više od pola veka. Za vrijeme Drugog svjetskog rata ključ je teško nastradao. 1942. ceo je popaljen. Nije ostala ni jedna jedina kuća. Posle oslobođenja grad se lepo obnovio. Prijatna priroda i zanimljiv istorijski ambijent obećavaju ključu turističku budućnost, naročito što je u punom vijeku izgradnja jedne od novih bosanskih asfaltnih transverzala koja će proći kroz njega. Tragajući za znamenitostima istorije i prirode u okolini Ključa, rešili smo da najprije dopremo do izvora reke Sane. Pošli smo na jug. Pre nego što smo stigli do razbacanog sela Vrbljana, do njegovih prvih kuća, morali smo da napustimo naš auto i da nastavimo peške. Predeo je ljubak. Travni brežuljci prošarani su šumarcima. Na pašnjacima se belasaju kamene ploče starih nekropola i stada ovaca, a livede su pokapane stogovima sena. Selo Vrbljani razbijeno je u nekoliko zaselaka nazvanih po prezimenima rodova: Strahinići, Mijatovići, Simetići, Đukići. Češće drvene nego zidane kuće opkoljene su prostranim dvorištima i baštama, preko čijih plotova su se previsile grane nacionalne voćke. Rodila šljiva. Krupni plodovi leže i po zemlji. Nemaju u selu dovoljno kaca da ih sve pokupe i ispeku onoliko rakije koliko bi se moglo. Seoski štimung kao da je izvađen iz romantičarskih pripovedaka. Po dvorištima razasuta tek ovršena pšenica da se suši. Žene razgovaraju kraj ograda, ne odvajajući se od svojih preslica. Kod najsiromašnijih zadržale su se stare drvene kuće, brvnare, sa badžom na krovu. Ovde žive oni koji prehranjuju porodicu branjem kukuruza u jesenu u Vojvodini. Ali nekad ih uzalud očekuju. Pero Simetić je prošle godine otišao u Srem, pa se nikad više nije vratio, ostavljajući ženu da tavori sa 2 dece. Kraj zaseoka Strahinića pronađeni su ostaci starih zidina. Bilo je tu predistorijsko naselje, a posle antički refugijum, gde se, verovatno u 3. veku naše ere, sklanjalo domaće stanovništvo pred najezdom Avara. Sa istočne strane dobro je zaštićeno dubokim kanjonom rečice Lučice. Vrlo malo je dosad iskopano, uglavnom oko dvorišta patosano kamenim pločama, koje su i odale ovaj lokalitet kad ih je prošle godine neki seljak počeo da vadi za gradnju svoje kuće. Ceo kraj vrvi spomenima prošlih generacija na ovom tlu. Ima mnoštvo starih nekropola. Često su groblja zadržala kontinuitet kroz vekove. Uz nadgrobne ploče iz predhrišćanskih vremena nadovezuju se glomazni kameni krstovi, a uz ove nedavno skovani drveni na kojima se još vijori odeća pokojnika,
ostatak paganskog običaja slanja ovozemaljskih stvari pokojniku na drugi svet. Uz ovako groblje našao je mjesto još jedan ostatak prohujelih vekova. Ovamo još ne stižu vršalice, pa se žito vrše u dlaku onako kao pre 1000 godina. Na gumnu, ili harbanu kako ga još zovu u Bosni, vrteći se u krug, konj kopitama ljušti pšenicu. Posle će se razbacivanjem lopatama zrno odvojiti od slame i pleve. Lanac koji se omotava oko stuba prisiljava konja da pravi sve manje krugove i tako gazi celu površinu. Kad se lanac sasvim obavio, konj se obrće na suprotnu stranu i odmotava ga. I tako ceo dan za nekoliko uličeka žita. Ostavili smo selo i otisnuli se u bespuće, tragajući za izvorima Sane, koji se skrivaju tamo negde u preseku šumovita. Vremena na vreme sliva penušavom kaskadom. Uz suvo korito pošli smo na jedan od izvora. Samo u proleće pritiče iz njega voda. Leti je to tamno jezero u pećini. Zovu ga Mračaj. Prečnika oko 25 metara, a ko zna koliko duboko. Na suncu nedaleko od njegovih obala rastu ciklame. Ali uz jezero u zaklonu pećine je hladno i neprijatno. Jedan izvor Sane nazirao se u senci šumovite strane. Vodenica smestila se u uskom rukavcu, na čijem se kraju pod skutom šume sakrilo vrelo reke. Izbijajući na širokom frontu, voda se penuša, prska i razliva preko kamenja. Iznad ovog vrela je strmo suvo korito taracano kamenim oblucima, prekrivenim tamnom koprenom suve mahovine, niz koje se u proleće bujica mahnito baca. Tada od vodenica vire samo krovovi. Desetak kilometara na severoistok širi se šuma Srnetica, jedna od najvećih i najlepših u našoj zemlji. U predelu nazvanom Vučija poljana u okrilju stoletnih bukava nalazi se duboka jama sa večitim ledom. Pošli smo da je potražimo. Pre pojave frižidera ona je predstavljala majdan leda koji su odvažniji seljaci preko cijelog leta vadili i vozili ugostiteljima u Ključ. Jedva smo pronašli mjesto gdje se teren levkasto sužavao do otvora vrtače koje se nije moglo sagledati dno. Na jednom kraju u jamu se spušta nekoliko usečenih i okresalih stabala na kojima su nekad bile urezane stepenice. Već nekoliko godina one se ne upotrebljavaju, pa je drvo natrulo i sklisko. Smatrali smo da neće biti teško da se spustimo do leda, kad su to do pre nekoliko godina gotovo svakodnevno činili seljaci. Vezali smo konopac za drvo i držeći se za njega, pokušali smo da dopremo do onih improvizovanih stepenica. Bilo je mnogo teže nego što smo pretpostavljali. Sve je bilo nagnjilo, vlažno i
6 ljudi ga je držalo, popuštajući santimetar po santimetar, dok se onaj zavezani kao džak spuštao u jamu. I tako oko 40 metara u dubinu. Dole se ukazala tamna prostorija na čijem se kraju dizala golema bela kupa. Samo su do njenog vrha nekad stizali kopači leda. Velika dvorana bila je od patosa do svoda, čija je samo kupala otkrivala parče neba, obložena ledenim slojem. Stubovi kao od šećera podupirali su tavanicu. Ličilo je na sneg i tek je pod oštricom noža led pokazao svoju čvrstinu. Led je ležao u razbijenim komadima, visio sa stropa kao stalaktiti ili odozdo rastao kao stalagmit. Temperatura je jedva nešto iznad nule, tako da se led otapao sporim kapljama. U hladnom ambijentu neke bele pečurke našle su povoljne uslove za razvoj. Na jednom kraju jame je mračni bezdan, u njega se spušta ledeni vodopad. Sigurno je da se otopljena voda ovuda provlači do nekog od onih večito hladnih izvora koji se mogu naći u planini. Jedino bi se bojadisanjem leda moglo ispitati gde je to. Neki misle da se odavde snabdeva vodom vrelo rečice Ribnika. Ma koliko bio lep i zanimljiv ovaj ledeni svet, hladnoća je zahtevala da se što pre ostavi, a to je značilo da, kao u starim narodnim pripovetkama, treba povlačenjem konopca onima gore dati znak da vuku. Najteže je bilo kad se doprlo do ivice stene. Uže, stružujući o stenu, prouzrokovalo da se s vremena na vreme odlomio neki kamen i poleteo dole. Shvatili smo u kakvu smo opasnost uleteli, upuštajući se lakomisleno u ovaj poduhvat bez zaštitnog šlema za glavu. Ostavljajući Vučiju poljanu sa njenim prirodnim fenomenima, kakve samo ovakva gorostasna šuma može da skriva u svojim nedrima, pošli smo u Gornji Ribnik, sada mirno zabačeno krajiško selo, koje je za vreme rata, kao jedna od metropola slobodne teritorije, burno živelo. Na reci Ribniku imali smo zakazan sastanak sa ključkim ribolovcima. Hteli su da nam pokažu kako reka nije slučajno dobila svoje ime. Uskoro smo se uverili u to. Posmatrajte šta se dogodi kad ribolovac baci udicu. Nije prošlo ni nekoliko sekundi i već je osjetio da je riba zagrizla varalicu. Sad nailazi najteži, ali i najzanimljiviji deo pecanja. Pastrnku treba savladati. Ako se ne postupi vešto, ona će se otrgnuti. Čekrk se polako namotava i riba se privlači obali. Najzad je savladana. I ostali ribolovci bili su slične sreće. Ribnik, hladan, širok i plitak, leglo je i majdan pastrnki.
Na ovoj glavici otkrivena je Ilirska gradina, što dokazuje da je Gornji Ribnik bio naseljen od prastarih vremena. U srcu sela nalazila se žandarmerijska stanica na koju je 2. augusta 1941. izvedena prva oružana akcija protiv neprijatelja u Ključkom srezu. Na spomen groblju boraca Narodno-oslobodilačkog rata, palih u ovom kraju, sahranjena su i 2 narodna heroja. Iz Ribnika, koji je samo u 1941. dao 492 aktivna borca, preko polovinu celokupnog stanovništva, izginulo je za vreme rata 355 ljudi. Neki su samo čudom iznijeli živu glavu, kao Luka Malešević, jedan od onih koji je preživljavao sudbinu žrtava iz Goranove jame. I otale nas odveli u firmansku kuću na Gornji Boj. I na Gornjom Boji smo ležali 3 dana. Tu nam nije zdavali ništa jesti, ni piti, ni jesti, niđe ništa. Onda jedno veče, to je bilo u petak, ovno i došle su Ustaše, njih 8 komada. I tu nas vodili na Donji Boj, tu nas vezali, na Donjom Boju. Kad su nas povezali, izvedili su nas pred firmansku kuću i tu nas posjedali. Kad su nas tu posjedali, kad smo se sve skvasili, onda nas krenu iznad šumske one uprave i gore za jednu ledinu. I za tu ledinu, kad smo mi naljegli, sinu baterija muslimani se prislonili s krampovima i s lopatama. Onda su tu i nas proćerili gore, do jedne bukve. Kad smo došli, ovako je raka bila tu. Kraj nas je bilo oko 78. I tu je onda ja sam najprvi zapomagao. Oni su najprvo vikali, kaže, koga su slaba ruke svezane? Jednu viču napravo, gospodine, kaže, u mene su slaba ruke svezane i tako. Onda ja sam zapomagao i počeo se trgati, nije se mogao dotrgnem nama i kad sam se otrgao, ja sam vrćao s gornju stranu. Kako sam vrćao s gornju stranu, upao sam Ustaš među noge. Tada je bio neki grm tu i tada sam kod toga grma zadržao se i oni su mene ranili kroz ovu nogu i kroz ovu ruku. Kad su me ranili, onda se ja nekako prekulatio, onda je počelo streljati one druge. Meni su već mrtvi počeli padati po nozi, onda kako sam ja se prekulatio preko tog grma, tada su više jedne bukvice, onda one je dobijalo, samo čuje se neko viče, aj meni majko moja, aj meni djeco moja i tako. Ja sam onda tada pobjegao i otišao sam u Zašišu i... Gornji Ribnik je za ratnih dana zaista bio metropola. U kući Sime Banjca bila je štamparija. Tu je štampano oslobođenje. Ovdje je bila komanda 5. korpusa Narodno-oslobodilačke vojske. Odmah posle svog osnivanja 26. novembra 1943. u ovu zgradu se smestio Zavnobih, prva bosansko-hercegovačka vlada. U tim ratnim danima Ribnik je čak imao električnu centralu. Posle rata dugo je bio u mraku. Struja mu je stigla tek 1957. Posle svoje tragične pogibije na Glamačkom polju, u ovom selu bio je sahranjen Ivo Lola Ribar. Sahrana je obavljena noću tajno. Jedini slučajan nepozvan svedok bila je meštanka Janja Grahovac. Potražili smo baba Janju kod njene kuće. Ispričala nam je šta se dogodilo decembarske noći pre 4. veka. Samohrana udovica čekala je te noći, kao i mnogih ranijih, sina koji je bio na omladinskoj konferenciji. Nije nikad mogla zaspati dok se on ne vrati. Sedeći tako u mraku kraj prozora, primijetila je kako je nedaleko na livadi zasvetleo fenjer. Neki ljudi su kopali. Kad je posle sinu ispričala šta je vidjela, on joj je rekao da je te noći tajno sahranjen Ivo Lola Ribar i da ne govori o tome. Grob je bio pokriven busenjem i niko nije znao za to mesto. Baba Janja je čuvala tajnu. I onda su dolazili kasnije Nemci i nešto su nosili ovako za vrat. I nekim šiškom su dolje tukli, tražili. I mene su pitali, znaš ti baba, ne znam ja ni zašto, ja ne znam, ja sam bočim s djecom i sa sirotnjom. 1948. godine u Ribnik je stigla grupa vojnika da iskopa Lolino telo radi sahrane u Beogradu. Među njima je verovatno bio i neko od onih koji su ga sahranjivali 1943. Ali u selu, koje je od tada i menjalo svoj lik, teško je pronaći neobeležen grob. Baba Janja je primetila da tragaju
na pogrešnom mjestu i tada je objasnila vojnicima gdje treba da kopaju. Oni su je poslušali i lako su pronašli telo legendarnog omladinskog rukovodioca. Baba Janja nas je povela na njivu iznad sela gdje se nekad nalazila njena kuća. 78-godišnja starica krepko je koračala pred grupom. Od kuće više nema ni traga. Evo, tu sam stajala kraj prozora kad sam primijetila da se nešto tamo svetli. Odvela nas je i do tog mjesta gdje je bio grob. Vreme je ponovo izbrisalo sve tragove. Ništa ne postoji, kao da i sad treba čuvati tajnu. A mjesto je vredno belega. Trebalo bi ga postaviti dok još Janja Grahovac može da ga pokaže.